Mama Rita, Mrs. Otin Ofori, Mr. and Mrs. Omutimi live bar. The St. Peter's Cooperative. Hona Mama Rita Juma, great. Enti ye bompaye na ene dwumadie no ya toaso. Eni say Mike. Pray and let's go. Christo aseda enka wodin enenso. Se ayawo pe na wa makwan se yemfa wasem emre woma. Erade yempa ebone se obema oma akoma aye asase pa no watimi age asem a ebei. No watimi de abobra se de fata adwen sachera. Wakwa anso a ode asem yi ba yede ne hya wonsa se obeboa no nyansa ne nimdie mu na wama wasem aba ma woma ewo dobe Jesus Christ dim ne ebompaye wadumti amen. Amen. Wonderful. Okay. Abompaye wi. Ati fon so ay krado. Eni emi so my ready. Enti afa yeko. Ya da nyanko passe trainer 2. Great. Ene ye ayala sakrata ode komati mamufu. Nyan sakrata o twirade akwa komati mamufu. A wisdom letter to the society. Into what sentence one? The last week of every month biano on a healing the church crusade program so no. And the mass society no. This was the last week menti me menti. Me the last week message you know about ene. Ene last week message ane say me preaching me ba be preaching ene. Now here so far, and I said this week messages a meti yina or Sompa ha. Ni nyina elenke to nsema me ba beka no. Na Nyankopon ena madom so epese obo nipa na se obi nipa ni. Sa. Enti da Nyankopon se enzem na yenya emfa maya na se nyanka ho asem na kura mpo no. Eno ho discussion na binom ya Penifo bi ne program bi akosoa fasa Sompa platform we so inti na ya ayale sakrata wo twere nyan sakrata wo twere komatemamofo me pesa me ka cho se ene ba be kasa kire nipa ete ewiase ete oman mu de okọ asole ne de onko asole de oye kristoni ni de onye kristoni de ofri hefa ne de ofri hefa osum bia mu nipa ye kasa kire wo mo bia wombi good inti ene ya asemo a ye pese obi abomodi na oyi na som na otie ni ye na osua de wo mo pa titiru pa ne nkrofo afi no ma start abrabo no afi no ma sase kana be bompa ye se omo betie me mo pa kom message na me ba be preach no eye fidia eyi ebinumu ama ebinumu bobena na se ebinumu kikam enti ebia regret anaso manu omo ho enso omo ye dan it is too late for them enti wan ka afi no wa start empanefo se de ohunu bi da ena ose wo pe bia hwe na de ohun bi pen de ose yechi enti nkrofo mu nya hu bi da na pese ye de Nyankopon fa so kasa kire omo na omo tie ni epa enti udim za me started teaching si bi ama title no after the free honeymoon we don't pay the bride price, sir. Amen. After the free honeymoon we a wisdom letter to the society. Ye kasa kire ni pa iti nyina. Or say after the free honeymoon we don't pay the bride price. Or say eni giampa no say ye fo no kwawia ye nkutua iti ade. Asem we emu odupa a message ayana meraho sabasa me ka ho asem a because we ask him ade ani pam peso de na so bete ye the dirty past life and as a past record the evil and as a the regret past life and our records oni pa bia peso de na so bete obi e bona brabo na so twa ne hwe na chi no hwe mistakes awaya some mistakes no o twa nani na so kai ne na no obo ne nsa no na ne raho na osu na bamabua na se odi ya obia no in fact se otise obi ka ho asem a e ya na onye happy sa
Otise obi chire mu anase obi ka ho asama no feel comfortable. Yes. Till the other time, one daughter of mine, me baba baako ewo Kristo mu. Sompa I said, girl be better send me preach. I said no preach with them intimate or not too much. Wow. There be and some with them intimate. You know, I did a chama ya me pastor I said na asem no ayete sen kranta etwitwa me. Yam. Na ayete se oja e dare e o makoma mu. Enemy no mpem. Just say again. Now sa topic we topic kase was say ye fu ani gye mpa kwawia ye hunu ye nkotua edi ade anase ye nkohunu agya ase ni say ani gye mpa bay free honeymoon bay ye ntie ni yo free honeymoon ase ni say ani gye mpa bay na sofo kan enti Sameka free honeymoon now. Na me chire mu kakra, ma me chire mu kakra na de me nyina so na me nkasa. What is the meaning of the free honeymoon? Enigiampa ayafro ne kwa. Me pese me chire sen. Okay, asem bia me chire no wa ha. Ma me nka ho asem kakra na yento so. Was it is about a very beautiful, energetic, attractive and green strange people, male and female, offering cheaply obaremane oba omo eho ye fefefe anaso mo ho akono ginigina so no mo bibia ginigina so na afi no mesia foforo nti energy ne bruta odin na no hye attraction ne powerful last no aye so hot akono ne atenka apeja e wo mrantie abrantie ne ababa wo bintam eno makwa kosia wo edem na kire se omabo mo ho adagya e de a kire wo mo na omatuasi omatiasi empaso na emrantie hene besie chakadum ana poso kase poso ano hye yes na se so timi se chakadum ana se poso ekoso wo mpaso e wo bra san krofo mienu nkrofo ni mienu ya hoho kase omo ya hoho two strangers nkrofo mu ni momo ho say omo ni momo ho kra e very very shallow one and I say literal one e Facebook no hu no osia na bonten no hu sa baba wana sedwa ene to brantie no sintidua anase na nigye ho e ho na ofre no no se krache me nso ma sete yenko fie dana mu koduru fie no a head ya hemre na kire se utimu se empa ni gusu gidigidi ni me kosu ni hize yentini yo enti ose free honeymoon eye se abrantie sia baba wa na abrantie no ni ababa wa na kasafa enna ho no makoda makwakoda e wo bra abrantie no wo baba wa ne papa enje eti ade na baba wa ni nipadua na eye ni muonyama ni bo den asase so ade ani bo den pa ma ma yo nakedness ade ani bo den ma oba besia wa asase so na da jabo sa right now no e mu se ewiase wura ba bia se ni sa da jabo eye oba japade kese pa fare ho no sa eni woni gusu firi ho kakra because social media sa oba empa deja na waka me ma dodo afa no na wa kire mu no se za baba ye normal nje kire ba bi wiase kwa ehupa entino oba nakedness ade bo den se ode be ma so timpesa me kire se ye ka se free honeymoon eye se bema wawale oba ne se wakofie ko hu ne papa ene na busua na papa no eti ade cross obegye no why de watua tue trade na aya danse die wo bra eja busuafo nie ne ena busuafo nie ya ba besia ne aya dansefo se eda wei officially yeso ye baba wei nsan ye de na mabema wei aware ade ye nsankyere ne asenso de ne eti ade no sa na adansefo ne eja busua ne ena busua enkuma ne nkonta ne nso no masia afa ya ye abusua baako
Dienti asa yonkofo na bam. Ene sa eti ade na bam ni se. Awale wo ho no. Eye long journey anasa akwantu tenten. Kwan wa. Na eye akwantu bi a ewa yie pa. Na emu nsam ye bebre. Ene obehu ne se nigi aba. Otsena behu ne se abufu aba. Ene obehu ne se bibia ye smooth prekope ade ayem program ye na asi. Ba ma bi eyire ehutimi ye ne hi e wobro ba ne nya ne hwe. Nya ne hwe. It is part of life. Enya bonsamsam, enya bayiyesem, enya tumi bia na besa wale anim. Eye nature. Okay, the book of Proverbs chapter 25 now do verse 17 was say mema wo na anya wo yonko fie ntie na ho anya na mforo na wantane wo. Ase ne se nipa ho temefono. Amen. Iman. Enti tobre bia bema na yire ho temefono no is normal. So ekobasa de betimi aboa bema no ama na yire ho afono no onko ba bia eye bema no ne intellectual level said you was nyini wa adwen mu. Ene betimi ama na tena se no obayi eye me na ma ye ni sei misia no foforo nye sei na no wote debi nti ene ni nipadua no sa hojo kura me na ma hojo ade no ti ma mentena ho na me fa sa me mada chinti masum dwente ma mentena ho enti bema onimu nyansa no otena na yire ho da bema na adwen mu ha o chinchini sa o kasa mema bebre no nya adwen enso it is a fact ko onimu nyansa ho o dwene wo mada che ho the moment third party babe wura one wo yire ntem I am panatwe be start say be mo no e start say affect leadership as a man of the house sa ba ma bia be start say wo twempena bia e ka wo fie safe one wo yire kasa sesa wo fie asetena sesa o ma gye nsam krompa wo hu ya papafo bi wo ha o mo ma sei kura wianza no mo hu so mo ma na sei e die bentia wate esi abonten na adwaman buato pasa nti onifia ohwefie ayan toto ya tia ne ma na ni ba ne ho so no eda ote ne ba ne record wanye ani eda ote se ne ba ne timi twinto ne nwanwa onim se assembly of Proverbs chapter 29 odo verse 15 was say abane anim ka emanyansa na abofra wato ne sra ha no ogu na wofo anim ase a rod and rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his parents. This is a biblical system. Was you abofra when ya ejebi amanantene no wabro di muasem na afi mamini kaya obre oseme majaika dia tena nkwasi asem no minya obi mane ka kire me yene say wiewiem say me mama goes say majana asem ka kofi majana asem ka me nkam yem Bible sisa abofra no ekokokoko na se ba ode anim guase ne ahohora ba beto abusia no so oh enti awale no ensem bebre wom ciao aho kire bebre niama bebre na awale meto bre bia bema no abutimi fu oba no ade ketekete na ya asem kase enti die esan se enipa ho fono na eye normal se bema no me se oba bi eho betimi afono ni kunu eto bre bia me se oba onye ni kunu hwenso na ne buofu no ba man kura bizan sade na wira yo se mini asem bia mini charge bia ni nyina so oni nyina so bia ase ne sei ahofono na start ye adwuma it's normal esi nti edu na se wonye intelligent na me ka to onwini nko akira betie si abonten na ye ho no ufu se wani abie ufu se woye nyansani na eduru tama wo ko nkokora bom na atwe wani na abon se wudi nkwase asem ko data me bia wa wo bi agu ba bi nkola ne bi ha wa anye no ma bra bastard ye basa uwati no ma beda ne bastards any criminals in the street editie dientia yeji etia de ne se etobere bi a problem timi ba wale anim now etia de any abusuafo amba ya dansefo no omo na afa esese a different dia wale no se de be ya engu sa amen iman awale bebre ho senya be man ne ko fie koje ya nya botre ko sere oba no ma yesese marato ne ho a o masanka wale agudi anka doso jana kwan dada o tate senkrofo ka zembeze ye senka nyankopon bo hweste wo ewiem senka obi o tia wale mo be so ja bia no e kwa da ho a enkrofo bebre ta kama me to mo senka asofo kra na bedi kan it is true I tell you awale dodo na no
masa akatie siso me menti sa ne nkrofo de te ho ba wale bebre akatie siso mema wo ye nyansafo te ho managi sa because of ne mada tinti sa de onnim nyansanso te ase abonten to ne pa enche bia nso ye bebo ne dua manawu enche bia obi be yam pentuan so okum no onwene ho empratwen risk e womu no eye bebre batoko na bunsam fra wani na fu so we intelligent ti bible kasa ma wiri mpokua nso wani na ma ninsuo na bura mu nsuo nya wo fa e asem kase sa mpokua ne ye mere krompo na ye be ma nyansane a masa wadwen mu no ubetimi akamfo amana ye fe sa ono aye ne sa because ya kasa love and beauty e wadwen mu that is it ya de yadwen and the door ba and ya de yadwen the tane oba sa o kasa oba wo do no a oye aduane na nya da kra wo de je na edie sa ba oba wo do na wo mpe no oye aduane kra na da wudi nyina na otetegu na wo ye chechew because adwen na reject oba no enti ba ma beteme de na adwen do na yira ma na ye yie sa a serious work nti awale bebra katia so ba ma beteme kasa me yire no me ndo ne biem nya se ondi odoma no odo ne wo ho but do here psychological knowledge o here sa adwen be fie. How possible so ba wo bu nanim nkotodwe pa kisi no aka kira nsa wo do no nya na ada na wo de da no e be de na abeka sa wo do ne biem no odo no wo ho ba bibi na asie enditie etobre bia akate timisi awale ne so akate sisu asasa awale ne gu abufu timi ba enti na those days no a na Yesu Kristo mekyerɛkyerɛ awale mu yie no na Israel form ye Jewfo Nyankopɔn di kan de awale ho mra mo omu dza awale ni ha Yesu ba no bekyerɛkyerɛ m sɛ da bi na nte sa o mo akoma de nti na ɔde sa mra ne ma mo nya ne sa okay if you say awale abufu wale din aya oba obufu no a ompɛ sɛ obehu nanim no sa oba no ne ko dampa so ma de ache sa oba ne be ye aduane ya mo didi ba ma obufu ni pa unya panka odi konti ba be hwe ni tiri mama na wu I'm telling you oda ho na ba ma sa ba man de ne na to so kire se obewuram kaso obewuram abufu che bibia wo wiase enema ni personal wa wale mu no enye yize nya bete enu ntemi wo message bia ma prepare ne se ma title no say marriage is for the men but not for the boys debe nya nkwa da asem aware eye mema adwuma enye marima adwuma unyanya bema onso awale debe uya barima onso awale eye bema na so awale sa enti eden na ma me di asem ye fasa area wi ensensem wa awale mu problems wa awale mu nti oba utem sisi ano anko Nyankopon nyansane sei esanse wo kwa awale mu sisi na problems esi na bema no ade ketekete no ro kuntokwa na akofa wale gyaye en wota bati twen na trafie na bema ne mmerefie mesrew sa shema na yensemra den fanto ho sa amen iman se ofa empoma mukude na okowura be ma ne dem na ade eche na papa ba okra papa se okọ all night na wafa bible se okọ all night wakọ se be ma bi dem o school fees na de akọ ma branche bi na akọ branche na buani mu nkotodwe na waka to say baby look into my eyes. Baby, I really love you so much. Can't SMP. Unsa ohwe mani ma unhu sa me ho popo. Oh, me do what to the sense me too din kura na ma ye mere. Can't sensem. Me te wona se me didi na se me ni appetite me kai unia na me didi. So aje adi. Sa ohwe mani ma unhu sa me kasa na me ho popo fi sa me do. So aje adi. Obo se obobu nkotodwe kansem bo sa ga ne to no aye din. Aje adi. Bo ho ana se wabode ka so wabode. Na kwa ne nsa ne nam na so. Jeje ni ema. Ne nam na fono. Be ho ana sa kwa de na no oba no odi ese ne moma so no wa kisi no ama ne cheek kiss wa kisi na fono no wa kisi ne neck na ga ne to no aye mere ka so mere aye mere ho ana so dampa no so cream jeje ga ne papa nim se o school ka so school osuya ga ne papa nim se all night obompaye se wa kodi mpa bi so na ehon resource beba ka se resource na beba aha eno na mabasa me pesa me ka kire mrantie ne maba no mutie me ne say after that free show that free honeymoon we don't pay the bride price Debbie se bema ni nya wo kwawia na bema ni wura mu ama ba ye mra sister afi wa be something weak something cheap something unattractive enti afi sabema no benya kokodro so akoyo ho ade na be yeden debe enti na make a message we preach ya na mani nye ho me preach message ya na me ra ho because asema na make sense ya no e ma bebre picture na me twa na sa no
obi akai ne tete ma bebre wasate biam wo Ghana zizia afa wiase aduru ba bia ema ebu mama ni mu nkotodwe po mo chew say Kofi da ben ye be Kofi Kofi nti o kai say last 2 years na ka me say be Kofi oh ade na tene ese senka be mama mu ne bu nkotodwe wo ba anim say dia be ma no da ho asesa na oba na nya no Kobi me pese me no din komo Kobi nti obu me say Kobi the so mo komo nti Kobi nti papa ma yo nyina Kobi nti Kobi nti Marcus nti bone be na ma nti obu me say me ejimi fo the so mo bon say akwa no so da ho na aponjira ni base na ba the other time me bo nti ma me fanto bon so no kwakeka nsen ho no obeko o de ma me next year say bo ha say di 10 years adane pete eno na me catch you say after the free honeymoon we don't pay the bride price be manya wo wie kwa na wankwa ko hu papa ntue ti ade ama papa nsamara nto no so a wansamara nto so ama busuafo nyina megina ho we yanka bi ama we yanka bi a Sompa 93.5 afei wankasa betimi asesa oni ma kwa kwatana be ma ne ho so barade mo boni se onim be ma no ni nya na so no udi ona wo kontokwa a tie me re kra ho be ma ni nya no ona wo kontokwa obedi watema be bia ka ma me do mu nyina be fra obedi watema be bia ka papa bia be jene de efri se utu sisi wa baba wa sisi an wa ye burden dia ma no sa ho abegu ne so entity o wo ya baba wa bia na utie mi ho sa mema yo mugu asase isu yi mese de nyabotre na ma kire o ma se a kire wo ba ma bi o asase isu bia by nature listen to me okura bonsam agenda every man on earth carries the satanic agenda by nature ba ma bia okura bonsam agenda ba ma onkura bonsam agenda na ma min kire mu yi obi a wo hu awrade Yesu Kristo na wo hu ni yi sa pepepe di wo hu awrade ni wo hu ni yi anaso obi a wafa exane nantetie ma ko akiri ama na adwuma bie na wo hu nyansa wa abrabom ya tete no na ya tete ni wo fie na onim the type of oba ope na odwen that na onim nyansa na on spending the sika anyhow and na ge we ko ochana na ge we aba sabema na adwuma bie no ono no wo hu nyansa ya de bobra enti bonsam agenda no okura na eketekete no okura kakakra bi nya se ko kwa kasa bonsam agenda ase ne se bonsam ba so obewia enu nti na ba ma ko ekopo bo se me kwa dai me kwa ne lie kasa lie se fa so dream ti meme gwa sase so a enu nti ema mo ye desperate mo pe etukase duro mo na ma mo nsa dross mo na mo ani abre mo na mo asese no esese wo yoba wo look sexy na wo look attractive me ba se me be ka tro se wo yale ba wo nyobi ama ne nka kira wo da sa tutu bottom fo ne akronfo wenti ana wona ma wo nsa dross na wani abre petukase droto wo yale ti obesenika what setra what is your bonting and you're trade the choppable ready to bed na at the vibration mood ben na bi obehu bi abo ho say ne be ma ne kasa kire no sister ya be frɛ na me ka to say do anajo a wo che obi a wo yɛ adwuma wɔ MTN office 3.1 hold on and ya call yi we ko na we ba call waiting hold on that time na wo dwa ba lumba wo nwum bi obo yɛ na me say akwa we kire say oye nyansani to brebi nso anu aka nkwase asem tie lumba nwum bi sanam say nti akowe na boss anwum wi no say timi kan kwase asem za no nenwum ba ko se fofo lele de ende eya on say wo hu ofe de ende broni wa u socks enti wasi mole na opa ye tasi okike gansen bi miti unim miti the concept no obaso kire say bere wo ho ase wo so wale anye ya memfa nko se eno mo de bayi na usuba na ya osa na anti lumba nti wonu nto onim nyansa bebre sa no wotimi bon kwase anwom so sa Sompa 3.1 nenwum ba ko nso obo ye wo se odamani bewu am ya hwe na dampan wo se esisi so oduru ba bi wo se na ye wo se begina ho se da na ye se bi nto da hey ntitie ho ya baba wa na wutie mi a ma ba se me be ka kire wo se fanyansa bobra sa sister wutie mi e tell me ka se message nka me person kam nkola 13 14 years mo afi no mo ba no sister
nakedness is your gold. It's your diamond. It's your success. It's your future. Hey, why na betie? Ababa wa wuti mi si wa de jabo. Hey, your nakedness no. Hey, your dirty. Hey, your wiase. Hey, your seka koko. Yem fan tete sa. Debbie. No. Hey. And natural say. Adena ye settle say. Says o ya bema na opa baba wa umre. Unya kachira baba wa sa open no. Na so unya invite baba no so umre via. O mesra wa oba yin obo no bi go nim say mi ko die we na e be set. Jamani kwakobo. Ebesi live. Okay. Now me catch us say sa dross na mana mo nhye no ambe me frɛ from no mo de da no o sɔle aso ko na to akɔsɛ be ma bi wo o sɔle aso ko skunu akɔsɛ be ma bi wo o sɔle ana kyerɛ sɛ anytime be wani abre wɔ mema ho no resource wo enya yeah market in different after the free honeymoon we don't pay the bride price me unim me preach na me duru ba bi sɛ ba bi a me ra ho kɛse ba ko pa ye the church ka sɛ the church hey Naka said the shepherds. Good. The shepherds of the church. Unim. Aso for the Yankupon Hamo. Oh. I had me do obisi casebinum. Me casebinum cranka me yale. I mean Sankabium. Ha. Aso for the Yankupon Hamo. Tan. Ya good Yankupon mase. Unim sati. Unim says Unquas Yasame Cosunia dia. Say, a may do donaya for. How ready? Woman among said Ross. Chese nkwasi asem ni jimi nkwa foolish sex ye ka say foolish sex sabi edie tantan edie fon faso bieni edie nyansa bieni ya check fala now chese what the nipa bia kwakoma bema jefe wo bra utum say anwini hu bia enim je mu nipa bia na fofofo ai because message ba ko nso amewo a later me kan kire message asole no boni kese ye de aye wiase ne say there is a huge distinction between the society and the church. Tie asole no ye dwumadie ene timamufu abrabo ensonsre kese dam obeka se nyankopon fro se be di sofo a adwuma nyankopon de ama ye church administration church planting e domnaba ya jisika ye de akoto asase ye si dan ye tua sofo ka ye tua ye kan say omo mo ye adwuma ma so de etu omo ka obeka se adwuma nyame se ye me no oh nti kroma usia pentecost sofo a obre ne ho ase a wo ye ne ho boko usia na fu se wasia a very very noble wise gentleman of God masa a cheap job na hoye I'm telling you cheap job and sasi a dying sikadie sikawia the society no why na di o manim why na be society no it be Ecclesiastes chapter 10 verse 16 and 17 why na di society nanim Ghana nye say na netio mama nka say minchro Samuel 12:23 Samuel 14:16 Samuel 16:24 yes the Conformatus era the Akonodi and Tigaris era Akonfonia Bosoma Bresono and yes na Ghana tio near Fragana for market is here near Fragana former Obesima Sompa 93.1 na me kronantis yambe hubi this 92 and 94 masa obanam na so hwe ne ho a who say hwe no na hwe na obekọ fie akọbọ na maame amane etoatoa so ebetimi afre wa hemfie na ya saman wo Ghana asamne ko so se unya Ghana ni bana brebro de ni wura wo dem na no ne koda wie ho na wo yi sika de mana obehwe woni so esi wo Ghana kroma life tie that time no na church ni kro nyama Ghana wo ko konfonote a ruling ye wo konfonote somewhere 1610 and somewhere 1695 and wo ye in jasima me kan sisi ye no omo ereni no it's about over 400 years ago and a Christianity no so no the first missionaries from Africa no omo ye Presbyterian
1823 and Oba Ghana. That time no confirm not to establish community ni kura uko da. Ento confirm not to breso. So do confirm not to leadership. Eto to asofo ho a utimi say o confirm not any abosom leadership. Eye far better than asofo leadership. Oko kan wo obi anu ho na ite say dan na me fa ho bai. Wa bon say mama ne sana ye bo asofo dia na abofu. Me fa ho bai. Nonsense. O confirm not to time no. Say na ema address. David. Say na ma bra botie. David. Ena gospel no missionaries ne ba Africa no. And on back at and I'm say, you was some papa because was some papa. Some papa be. I want him in front of trouble some more. And I'm set to Sadia. No, we jabby be a mamma. The Sherman. And I'm back to lead that sepono, every anonymous some. And told him some no casas is here. I him for almost a see our more Ghana. All man no gem. Oh, I'm telling you. I him for baby or man no why and sassy. No do, you can't say, Edabonia no makogunza. But omutum yo mo wase ombedi o man nanim no efro mo nsa. the amass of. Efrisa so for na dey ababeji. So mo. And they say no, ewiase ne timamufo ne ti asofo cha hemfo. Sa. Nti say asofo na edi wiase anim. Sa. Enta denti na asofo di wiase anim no. E ma na ba de jana mabonten. Oh. Na edwaman unim meti radio ho na meti nzam ya awia program na omo ye any ABM emerante dia no ye unim at a point na me dimitie si form lady ni di ka kasa no na me ra ho na me ho popo na me tedem emerante dia no ye sisi ya no girl na kasa na me bo mani ase edi nkanisu oba afa unim me to na chese me ho popo look at the AC treaty such a poor girl very innocent girl how you obi abone senka baba wa we on senko nya nim de kakra en wonya ntiase bi en wo twen kakra ankokura ni munyama efe ba esending die ni honti eni ho peprenti look at the yaya no look at said the Ghana former and mema e treat ma this time and is o e kwan ya ho e mema de manam so no a woman say a man money baby are responsible, no stress about that. But say a ma uncle boarding Uncle Massa, yes, sir. You tumpani for echo sawaliano, Massa say. A Mudaho. Have for Fala. Say man never much of our leo. And Rassem with me, a margin said, later, make a him. On this platform, minim say Omanhene yiri wotia minim sabre wonaya a general program obi aka be asem obi aka be so unim ya kan asem we sam obi aka be so nya no kru ya say eno na me tie no Omanhene yiri de opema asem timi bondi di ka asem kra no problem unim ya kan asem we sam na society no mo say Bible say na emra ni kwa wi ma be do so ache mema na ema mako enso be so be ma ba kuma kase be di aduane ase atade o de fa udi tu so keke se obewale yen o mo se eyenkom sa e fa wiase ho ti twa se ebem enti no ya kan krofo aka mani paji atom se no se ma enya wale a na sa wale ho ye den e nyankopon na asada sese sa nkwase ase kom se na abem nyankopon kom se ne se ema emre wa wale ho ema enya wale nti oba ba ko ohu be ma so do ho sese no nti nyankopon kom se na abam asofo ye preach asofo ni binom nyom nyina na kan yo ma preach sa nonsense we sa ma society na giato but it's never true this asemwa ya kan that society mu me ankasa madam for hene yire e kan bi ni babu mu nyina so nsem bia nanso asofo na kan to obi aka bi Isaiah chapter 3 and Isaiah chapter 4 and that time we ready ho and asem no Bible kire say was in the essence say Zion baba ya hantan na ototo abankonto na niachi na omane na asen ka agege na omane homre sunti and ya menso we na me de beba no so and was say obobo and no many asotwe Yakobon de beba no so. That was the days of Isaiah. Amen. Iman. Isaiah era
said the Israel for my mama also. No, Yankupon sumo different is a Kobom Kokose, or my hand and I had a baby yomo. Was he met to Mutri who you know? Mama and Pampamukro in Abamutero. Sir. Musa Tadia Fakra done in him was here. Hey. Mubi Biamunta dear union, Ebayan was here, okay, can't send the breed. And to do chapter 4, verse 1 was said that Papa said, Momma in Tiamodem, what was Mumia Radeno, the Kunkumanina, because me the man the book at Neza, but some Mamma Conquasum, sir, a mamma who bad ding. a mamma who Baba Yading, and Timo Hunter with Jimmy in Tino, a better baby, we are Baba Fe. Odo ho to mema so nsa fe bema no nyabi nti mema ho ba ya den awa mo abrewe so esan mu ji mi nti mo hanta ne mo homa so nti enti beba se beduru bere bi no mo mumu ema na mako enso ekwakoso bema ba kuma ka se bedi aduane ase atade fa wudi tu yeso na yi anim go ase free yeso ase me ba mu anie obi abie na no ase moy obi abie na no ase ba bu se na edi akira wale ho ba den ti no na ekoso na ekoso hey. It is a ma enya wale this time one. Say Yankopon come say. Nanso omu refi said the man kasa atiesi abonte de don come ya to man kasa brabo so. And omu nkan. Said the say oba ne be me di nkomo wo be me sia wo ne udi nkomo no udi nyina is about sex. Nye Jimmy no Jimmy a. Be me sia unni much about him. Say ya wale krompa. Listen to me. Sex and enjoy for how many years or wale wale bema na ne ho fe wo oba na ho fe se dia bema na enjoy wa first 2 years na say nwanwa every 2 years ko no aye normal why are the dada bi dia ma no oba bu na ho fe otimi woro ne ho so na ne ho kra nya ni kuna gono eh ya normal pa entity sex enya wale botaye David sex enya wale fapem enwo mu bi so e part of it nso nya ne fapem the ente Yankopon ya wale ne yefo Bible say the ente o ya ne say to raise godly children mum nyane nkola na sa mum fa nkola so rade mra wiase na mum build the glorious future the ente Yankopon ba wale no e dati entirima Malachi chapter 2 verse who started from 30 to 60 asem wo said the be Yankopon se modern nkola papa baba wiase wudom be kusko ko akiri oba wo fie be ma wo fie papa ne ye ne de oba ne nso ne de na fe nkola ne nyini ye we no ni pobroni ti ase and what is our concept we di djuma into obroni kura efefefe and ni pa bibini de se ni tirim e sese modin adro obaka se bibini Ghana de ya ka se bama jasa wo bama nyina ya usisi mu edene bama ni mu odene aha sankwasi asem no a ni atuasi mane so ni eno ma wo sa bebre ya papa nom ni maame nom wo sa wo bla plan papa bia na ho wo sa wo mo ki kanse hunu na mu nyame ne hwani pa nonsense. And then 3 days, Tofia kwa program na woye na minim or the papa be better platform so ka asem bi. Send the papa ma no bebrebe. Asem be tu na timi ko university. Adenti na mama aka Yankopon fo man ko university. Nyame ne hwani. Jakwase broni di nyansen bobra. Na bibi ni di superstition. Jidi anya no kre. Nyame ne hwani. Bro nyaman jimi sa. Ane e janu mu di jimi ewura yakoma mu na mranti egu asase so mu tie me. Se de bi o person ni tadua mu ya den. Bitesa kese. Wo bebre o hwe nkwala no. Shenura kese. Enti ana me ba sa meka sa kire me ma no ho. Mo so mu treat man say there is a consequences. Hallelujah. Amen. Ha? Amana mumu wo mo no. There is a consequence oh. And no one some them decided some meka. And it's a baby atam ya tie duru die. Na nje de baba wi meka ho asam kakra. Odi quotation na mako tu sisi ana asem ho nyina ne say Ecclesiastes chapter 10 verse 16. Brofo ne say, woe unto you, O land whose king is a child. Read brofo say. Osi due. Wo asase a wo hene ye abofra. Na wo ma pon ma topono anopa. Amen. Amen. Ya Bible no kan o kasafa leadership ho. Wo se due wo oman anasa asase a edi kanfo odi wani mo no ye mofra. Oh. Na emma poma eto pono no patie nie platform bi ama create am kire nkrofo so de bi am kan sem bi say ye ka so obi nyansane a ye claim onye anu de claim wisdom na mom leadership sa ye ka so obi nim nyansa obi ode mmere ye adwuma no hu de sesa wa ye wa na abre so en ye ka so ye nyansane enti wo se die o ka se o ma poma
the mapoma no the governance the government no anaso mo ka bi ewom the stars the big men and to focus kese no on of them some mapoma no se mapoma no a nkom ye mpanifo na mo be hwe mo sua bibi o mo no o mo to pro no pa o ka so obi to pro no pa obi anani na koma ne na adwenina wa ani gye so de bia ani gye nko no plan and o se wa o hene ya bofra o ka so o hene ne di o man ne so odi o man ne kan na just o man ne o hene na kire kwan enti so hene ya bofra ene na woni future efiri se abofra one sabe abo difference bi anim ya bona fra mo that is it enu nti na mafra nyina temu mu sa wonim hwede bia na ada nko no hia ne papa kokroma no aka che so de aeroplane bebre no ampa na waje adi ayesa no ma se aeroplane no o papa betimi aso aeroplane de afri krom de abre debe eno ya mfa mbre no enso watena ne papa ka so obo bebe no aeroplane obeje adi that is abofra tebia enti bible ka se ulida aya abofra eni na uni dache enti on my way misuro at the next 20 years the next 30 years say there is no leadership one ha chen kwala ikwan why na chen kwala ikwan asofo no mabaji leadership no afri nanano nsam no esese ngom so no omo su focus aye asolisi ka ye mfa hwe nsolema ya de jensase ya to instruments asolisi ka ye mfa mo nipa na ukonya leader we ya ofu so bra be na bebo ntu o aso dem na bia ote adwaman mu ye betimi dia solisi ka ne bia handa ma wa osofo be ka tro sa solisi ka mfa handan na mo ye de ko jensase ndomo jensase no mu si dan ena ye jai society life amawo maba wa bebrete adwaman mu de ntu ote adwaman mu ni se ofiri kwa me danso number 6 na kwata ebatara bantema eye be ma bi na da to adwumam sa bon enti so ye na dwi so betu ofiri be ma na hode a ene enu okonu krom ni krom nso no edan ba ko se ye bia ade tia no pa cha potrefa nkola free mu ba no nipa be de o ni papa wo te se nkra ne wa hwe obia ti ababa wo de ni bre na betena bantema asole no betimi esua nyansa wo enso edam ni jiminti meka biem edam ni jiminti omo kwa kwaje asase kakraka obi sa so de edom se DC university now you suffer na to na nim nyansa na wutie mi akrom ha university Ghana challenge maybe so universities Ghana problem Debbie graduates no kro nya adwuma nya universities abuso ma ebi kra government so omo accreditation and so still now me no ka say Assemblies of God branch bi omo focus na say akwaje asase o na e no say koso university na wo ka say bunsam nim nyansa cha asofo no a o power no obi afro so o tu for say ye nka nyankopon asofo asem sa enti oman ni hwesofo to oman na ye bisi basa emergency fankola sa the other time I also sorry ano anaduna boss 11 na so ko ura da bi ati a enkola 13 years mienu be ma ba ko no ba ko omo gina ho ya den omo ye niam si akola 13 years ababa wa no ya run the dross ene am na so container ana akwa 13 years nso a run the boxer shorts na kire se suhum sawam suhum jimi sa kola we obekom no na oko ya kan say basere oko Pentecost children class ye ntre ne hwe ade akwa asole ade o mo kire Moses yesu mama de say Mary papa de say Joseph just anansi story ye ntre wade fa brabo ho ba bia na de bia David ni Goliath na de sa na de bia Pharaoh ni Moses na ye de sansem we but ade ye practical things sesem kwala no ye hu se omo ye dating. Now Bible says train up the child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sirabo friend kwa on faso dati. When they try Ghana phone call us maybe sir Ghana phone call message one extra mo why? Kwa Assemblies of God your children's day. Sikan kwa no ma ji nkola yi nyina wa mo bradwaman ade ba ko kula bulo me mind ne say onim say mata bebere edo mo ma ko secondary school ankola no maba wa no no mo do ma ko doctors near the family planning injection so mo hu frisa ne ba no just wo ko biem se lewa ya ko fa ne sa just nyame so to ya kasa ne ya ba so le di anu ahona ye se dan ena ye nka nyame asem sa enso so foi any real problem
Nebra me de ba wie no. Ma me mfansi ana me nka asem bi nkyerɛ Ghana for mema. Asem bi. Ewo 1 Peter chapter 3 verse 7. Obe read ni e dia ba wie. Listen. E mema na ho. Mo ato asem ma so a. Kyerɛ sɛ sɛ be ma na nkasa no nso no. Sɛ be eburu sɛ be nya dododo na abafo no ntimo ato asem mo so no. E ma na mo fo mo sa no mfa hu ni o. E ma na mo treat o mo te sɛ be mo ano. Mo brubi mo tietie bi mo keka nsama yade kire wo mo ma bi ko mabusua no bra wo fa wo ni o Dabi wo nyankopon be dome o ya be kenka babu a kire wo bra wo be wu nansa ya ba kwantem he wo dwuma nyina be sei nyama be ba sa ma masa wo benya opportunities wo no opportunities nyina fere wo nsa wo de mo ntreat ama na anyhow bie 1 Peter chapter 3 verse number 7 what say 1 Peter chapter 3 verse number 7 etifia asem osi okununom asede osi okununom mo ne won ntena nimdie mu saa se oyere ne ade a ne ho nye den na mo ni woni se won so ne mo ye nkwa adom no adidifo bi na mo mpai bo ho kwan ensi. Amen. Amen. The last verse na be say repeat you. Ekununom. Intena message na me be kasa kire me ma na utumu ze the introduction ne baby ana me kafa na ye nkyeremu ni nyina je time ni nyina but ni nyina ye because tibia ye wom de bia no abraba ye ba no so ene na mabasa me be ka kire emema ne say that your prayers may not be hindered na umpo back umpa ibo no kwan ensi umpa ibo kwan anu ensi oh ana na me bi sasa ne ka se obi mpa ibo anu kwan esia ene say ye ka se obi mpa ibo anu kwan esia ene say obi ti asasi so wo se ekununom aha na ekunu na ho ka na nya se bi oba no wawale ne nko yo ukunu nko ana asam ne fa hu wonu oba te na se umpana no krompa woni ne wapam 1 Corinthians chapter 6 verse 13 wo se na do no oba be da bi ona ho namba ko ona na ho ba ko ntono no wapam enti se wan treat ni ye na oba ne bob na gu so abara me se asamato wo se na wo mpa ba no koye nsi asema ehu po ba mu ni sa asem wi nipa wo mpa ba no koye se ana me type asem bi wa ha Sompa 3.1 that your prayers may not be hindered. And what does it mean? It is about heaven rejecting the prayer and even the offering of someone. Was it case on pipe on the bom pipe was so po and no for the bunyana. And was in will be a sort of puna for the ball and then in pipe on the tibia to say. And it is about being far from the grace and the mercies of God. Because through a humble prayer and offering to God, there we found opportunity to receive mercy and grace from God. Was it obia ompa bano ko esino? Ase ni se unu onyankopon tamate, unu onyankopon mabro hunu tamate. No nipa wote asase so onyankopon mabro hunu ni so. Masa, o kwa heaven ye. E mana mutri to mo ni ha. Timi didi obatem, timi kasa chene ni ha. Ababa wa wenso okofa ne nyese na no wote o. Mema bebere timi fama. Tamu afedi won so afo oba na akoduru ba bi no. Na afo akohu oba bi ogiragina so. No ode na koma akodi naji. Me ka asem agirawo. Se wanya asam wasem na bonsam bekun. Free say nyankopon ba reject you. Eni nipa bi nyankopon reject you bi abonsam be fawo. Okun. Mema bebere bre owiase. Omu nya dwuma, omu nya opportunities ne o kira na nyina mu atoto, omu nim de enti abasa, o ka sa busuemu no me, mama nka nkyerɛw. It is a weeping, a painful weeping of a poor girl that you have destroyed her life. So good treso. Ababa wa mobroni bi so bowdin. Masa, o ka so ba fa wadi. Debe on fa honni. Dia time ne ko. Pika uram. That's what you say, Papa. Give me chaso. Oh, so ti mama kote sina makoto ne kenkan wase na wo mpa ba no koyensi okunom mo ne won tena nimdie mu saa se oyere ne ade a ne ho nye den na munni wonni
So one so no ye nkwa adom no adedifo bi na mo mpae bo anokwan na mo mpae bo anokwan ensi na mo muni woni na mo mpae bo kwan ama no se mo respect wo mo mon ka se yie nkyira wo mo wantimi anya sika kra ma oba nu oba koka atemdidie kasa ya bra obo udin dome wa ebenyawo wo de ba wiye obeye bibia fa opportunities bebe betwa ho asia masa wani tua opportunities we ye odia e be fa ho te sa do so na mo mpa e bo no kwan nsi efiri se ema no omako memre om ye innocent om gi asem di into waje wadi se wo ye ni papa en wode na koma nyina be di wachi o jiska firi ne ma no wade abra o kra ne papa se o ko na to ba be se wo nchen na wo ne na ada ma ade ache e na so wo mienu jese ni mpoku ayemre into pam no bra unkosa me ka kire wo wan so na aye ne sa nyankopon bejo ma bonsama ma na ko firi wiase mema bebre wu ntantam no na denti na ya nananom me de ba wie ya nananom creative concert friend esum ya papa nom num nyansa wo sa wono obati omu ne kwase da sa omu kasa kire ma wani diem ono obati na so onum so oba no ontimi ne ntra biem a wona na trase akasa wo sum oba no oba na koma to ne yam na oba na sira no firi so ba wona ne wa pam wo mogam no odom wo bedi wachi binya ho ya disi ya tam na so apam wo bebre se de pikens wani abre no mentwa so wan hwe ya na kire sa asemasi enti ya tam na so apam ya be ni afa a few course ya de program no aba wie so the man pige Matthias, yes, of Matthias, the word to be hating now. In Fifin, I say, I see you. Send a yesu a cobom pie now in Fifra, a fin ni trimu a sunny good form. Ah, so from who say yes. So air condition actually happen. I won't say me mamma. I piga moi. I want to know say yes, what you begin young boy. Okay. Ya kweti nyame asem sai na woti asem no mamente wonka 050133 051 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 Papa Ego ana yakwate ne nkana na nino hu na ni hu say yes edin na dana so no obi nkanchro ekwa chiri hu ba bia mayenko your first caller na fe ya ne twetwen ko hello me ba choma radio no ko form kakra ma why hello ma o radio ne ko form kakra ma mente wonka hello your friends are your friend. Oh, be in free. Auntie Terry, I'm about you. Mati, you have a bumpire man, why? Okay. Okay, one so wait me after 0551 931 931 0551 931 931. Hello. Me patch your first work as a friend for. The patch your friend is a comfort me for the transformation. Auntie comfort me patch you into. So, yeah, can I say Papa Yanko Pomishra? Amen. And I mean, Shramo, on funny front of my pardon. Amen. I say, Papa may use the dear Legina. And maybe I attend ye. A young and to be to me can create obedience so every attendance. Somehow what can also my from Waba. It is sanity, but maybe more if you make the train will fit abonnement. And if I don't say, and run so, then it will need your know that day. Yes, I didn't say, Papa. Oman and Pan, Oman Adminated. Yamin Shaw. Hello. Me ba je so ka se friend fa. Ba che me kese fu atapwa. Udin. So fu na isana bona ba so. Amen. Ze ma wa kana. O ya dia fa na ku bonshana. Amen. Because ye wa gana ha. So fu yi be daka se o ya fa so tika. E mo aso ma. Da so fu ya chase. No ti ko de ki di Roman for support. Limited is for support and pay. We so fu na the kebna che.
bit was so feeling in Yana. Yakop Boko something. That's a net. What me over not say your first sorry sick and more Boga Wapia. That is a Yamasumati. I go jump down. Yamin Swinshao, hello. Hello, good evening. Good evening. Me pa Jeff Ross, what can I say for? Yeah, Me pa Jeff Sompa 93.1. Ọba meneneti ọkọ asọrọ eduru kwati ada na mankọ asọrọ kwa na ho keka no and so one make for 1 2 3 and this year matu make am see abonton ni me be am seda and for kwati see am see no go do you abon di am 5 oh papa yet ya no problem me make for 1 2 no obu me ya and so Sunday bi no abaya yin kwa asọrọ na me hu ya mobo so internet ya kwa na kwa no ma na ma ma na ma ti bi le so for number be tu jana wa fe ne di nkomo why Anche ya dia kola ni besi. 93.1. Hello. Me pa your friend so ka se friend fa. Evening your friend say o ka se friend. Me pa your friend me ya want to make a free news for couple. Okay, aja du yenti o. Aha, me boss of Abasopa wo. E Sompa and then me wa me achi. Amachu ne dai di kan di chine da be na pacho ya wo de ba wo na. Me pa cho if ya de bia abla no ndu abono. Okay. And I said, Dana, me and Tinsen Passy, Yamisha. Okay, Yamin Swinchla, Mama, Madame Masoya, and why? And I said, Mantin Yamia Sem say Biwa, and Yania, because baby, I am Nambiano, your qua, a Jaytiaka, and Timoma, a source of fastening. Hello? Hello? Oh, and to me and Yanaso. Men Faba or Fair for Bacopena, Yen Fancy. Hello? Hello. Me bacha your friend so ka se friend fa. But I make a this morning. I just worry. Udin. I'm did one morning. You, aja kwa mi yenti o. There's no work on there. Preaching of a fire. I had the pana. I will help you now. Because so, or maybe I'm once a day. I'm in the chair. Now, me, yes, I did. And so, yo, here we are, or better, why? Okay, last caller. Hello. Hello. Maybe I should have first a friend. Good evening. Evening, your first a friend. Sompa 93.1. I told you, send me board, because I feel me. Kwabo do yenti o. Pacho da so far sepa ne futisem ne kasa kire ya o de kasa kire na message Christopher ya me against heavy so heavy na ana simi Jerusalem na osikisi dia she na chiri for boss wa obudi na sem so akosi wi no wo na obenya sa ku zo edinu ana na yeme ya de nkoso. Okay. Okay, necessary asorisika di bo asole mo nya dia no. E nya bi fish kaka. You sure say. E nya ko pam bia ho de bi eduma. Ya etimi de fe no. Enti so fu bia ka say, e for asorisika he asole ma. Nya bi fish kaka. Nya bi si. O so yi ni so. E no mo na de bo ayo. Okay. Ma se bi. Yes, ya das papa paye. Jumadi e course no ba na obi ehun say nyame asem ne ba na ka obi a wo obi a o setam nye bi ka ho na setam nye benye bi aka ho a ejina me no mienu so anamo be na yetu a ebetimi etu anamo ama se nyame asem sei da bia aba wo nchai wo fie ho mpatem wo kam wo so ho ne wo dem ho ebe da etimi aba o se be kaka ye be chinchiri se ye ko pe nyame asem atie obeko yase angle na oprichi wa ha o yeduru ho yesu ani ho o se o monko ani mu ho munuru ho na ne ba na ete ho yeduru ho nso yeso so anti ho o se monko mani mu beduru ho na picket ho na wa ka angle ho asem unuru ho no nso ni ho asempa na bi ne ye ka no enti emfa wo sika se sika na woti sika so wo sika ubetimi dia boa nyame adwuma asempa tre na bi o ubetimi dia boa nyame adwuma wo de ensenka
what the bra change am bo na say dwada bra oba wo say papa ege ni preaching no be preaching no me tua for 1 year 2 years and now the emfa no 6 months 5 months they was say afeno wa chem mienu wa fa ba ko ola hwese de wo normal beye eni se ne ewu fie be si bi akoso e de be ba ho nya se de se esogu anumu nyame asem no se nipa ba ko tie mpo na wo ka se nyame nsira so fo me pa cho etene ba wo so ebi enti fa usika na bra na yemfa nka nyame asem enye so fo me da ase nyame nsira wa ka ma asem me pa cho eno wo ho de but physical bra na fa be boa na sempa to no enko nenim papa nge enti okay said ye pika kan ye tam ne ko fast na yam famre bi ho na asem A2 pe ba ko question bi sai ne se na oba no ase mene ne tena ye na fi kudu echi ase maintaining aso kan bi sa ase mempai bo eno so bi si ana asa no nsitie asem e kan se utreat ne bada utie mi sisi ana onim so hwe wadi di oba bi atema mo ba no so me ka sama kire opa fa phone na pa ne cho no mfa nchew asa ye nana no munyansa no aho omutimi di create say ye free bibi esum sika because oba one na da bia no no wapam wo mojam according to Bible enti se osumba wudi abra enzi uye gise wudi bem sa pepe so ne kasa kire ma no se onso ya ade na wanye ne ye na ywaji so begina so adome obema na enya dwuma Proverbs chapter 26 verse 1 was say na said asum fra katatutu fa wiem na no matu no sa na duabo hunu ni nyina so mam tinye duabo bia na ye dwuma na emobo bia obema treat ne bad na wa wo no hwe nkwala no ukoka wo se minisika madwuma nye kwase asem kwa na wo emrante hene bese o do be ma kokon ne fa na mgina hefa wa wo so ntimi hwe wo mo ja san nkwala asem no de etwato ye nua no phrase sia no kan heaven ho asem ni yankopon hira ne pa opani ma menka asem bi nkire no kure ba ko pe ba bia wo gina ne ba bia o free ba no tie ade a empanifo se ade anya nenye ye wasem bu enyina yankopon asem ye defend you me hu se nipa bebre try so be defend ye mo obi adin ye ka asem ye mo obi adin ba tie ye wo yankopon krofo ma ye adwuma na ko akira enkrofo a omo ye adwuma na se osofo betimi anyame adwuma emfie bebre aye ne ma papa bebre na wa ye mfom so obi aye ye ka ho asem nkire se ya condemn entirely ade enye nenye enkwaje na wo se ye hwe akira kwan no ye nam church ni mu ne ko heaven utie me ye nam church ni mu enti ose mesi masafo asama do opno ntimi ntwi fa so and through the church ni training nipa enti asole ne system ne nipa nya anigye enya ho keka ba nyankopon nchen na so oba na sika enti onwinwi no ntimi ma asole na reject no asole ne pam no enti oba no be heaven enti wo se yanka heaven ho asem ne kom ne no eno na James chapter 2 everyone e ba no say na so onua bi ba nchen na honam aduane abo no na oni duade be kata no na kasa ko honye ose nyankopon ka ho a wo se we de ne tese yodo wo se yodo amadi hia ho na anti church na e abroad ani ma bebre ne ka ho o so fu didi na wo me a esese obi nso a oyo hia ni buburo ya kan ne tese the apostles ne ye no nti we nya de adi ko obi ho asem bone kromo ano no e kristofo wo kasa na obi ade bi oye yanko ye na aka ya wo so wabu aten ya de ba wie ye onua no nso a wa frɛ me sɛ uhia sɛ me ne obedi nkomo no ye pon a o de me number ne betu dwa aha me number ne twato na wa frɛ me maseda nya abotre ne wadi nkomo ye na masumdwaba problem ade a wo kan no nto so watu a ese wutie me watu ka wo de nam solution wo ho e betimi asolve asem ne simple way o de ase wo ho aha ade se wan hwehwe ene enyo adwen se watu ka ukotwetwe bi ba bi ukotana ba bi age wani mesrawo because tell me was what took I want na me there so ko pe ba bi atena na wakeka bi akeka sie ni o okay e dia so be fie na on fele no ne so fini ko pika futu no so pika so na wan kwetena ba bi atwa esa hu sika nyina ye beje ade ye beche no ni so ate no hu se wa anya ade ba bi so te wa waka na to so a ene o ba fini wa enti ori ya de program ne ba wi pika esu a wo so ne pika asama wa kan pika onim ebe ya ho ori ya ba ne ka se wi a emwa no ori opa ye mposo for now why aha ori mposo ya tam ni so ne aha ye bi kan ne obeba so dia onye na adwen so obeba no dan a unim se program na me ye ne message na me print ko fo bebre fu se mi se nyame adwumo bebre kwa fu se me attack asofo da bi so ba wan kai me ton wa ye ne bra me nye se de ya dia e betwe ama wo aha enti obi o ha se me ka se sisi ye nkrofo bro ma saka se gu ye se ka sketwa
obetimi aba no aba betua sa dia wo kan wantimi antua kura 3 months obetimi atua so o kire se u fie ho maami we ni se dia kasofo nka o free bichi nka onni boso me kura nko bia betua to woda no kwase me no de sa o de sa sunsun mu mehu peta ne tie miensa emoti a o ne sen abebe ne sen adane abebe di wati a o kan kasansensem ne famu dia and o dan no kwase ni pa be take you serious. That is the kind of church I build. But Bible say many nipa do wetin ko ebone enya de society na ye ni ntin ye beda ne Nyankopon asem ye kan say de tie e da ye nyese ka mafi ye beda ye betena fie aha ye betena fie Onyankopon asem ne ye enya Onyankopon asem de enda fie. Okay, enti upon a person frame ya area na mete no me mtn en sada enye enclick sa anti frame tigo line we 0261 822 690 0261 822 690 me body twa to 0261 822 690 93.1 me mtn no 0244 87 46 97 0244 87 46 97 you chat to 0244 87 46 97. Okay, Dr. Kwao, the herbalist, the professional herbalist our tafun share. So Dr. Yetia wati aha asumdwe kase enkampa Dr. Kwao, professional herbalist asumdwe enkam bebre ena Mr. Jesse the big bag man aha or Aston or your first dealer. Yes, Mr. Jesse Nyankopon shira bebre pa enti Nyankopon ya doma Apostle Pomano aha o team says the evangelist Peter. Yes, o Kenyasi o team life and colored aha enti Nyankopon ya doma next week na ya saba beto aso enti ye bompa ye atwato papa sedanka odin amen ona madom so afa yeso agu aba etisi bo awo man ne ntimi mfa ase mi mo branso de ne mo nyamo yesu de amen amen. Sompa FM. Oh my God.